Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas vam pripremam dinstani ćevap. Za to jelo nam treba meso, ovaj put sam uzela od plećke, znači so, biber, ulje, crni luk, praziluk i više vrsta paprika. A sad idemo na pripremu. Prvo ćemo meso da isječemo na kockice. Zatim ćemo ga opeći na plitkoj masnoći ulja. Povideliti i među vremenu ću ja da kečkam paprike i luk. Sad u ovo opečeno meso bacujemo praziluk i crni luk. Nastavljamo sa dinstanom. Evo dok je omršao, dodat ćemo malčice vode. Evo sad, pošto je meso i luk omekšano, bacujemo papriku srpske. Malo ćemo da povećamo temperaturu. Stavit ćemo još malo bibera, soli, nastaviti sa dinstanom. Evo dinstani ćevap je gotov, znači uz njega možete poslužiti neki sir ili pavlaku, od salate tu ništa ne ide, prosto zato što ima baš tu dosta povrća. Za ovaj put toliko, pa vidimo se, pratite moj rad, hvala vam na svemu, prijatno.